assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande noon son ƴeewi wonno ko 0 ji ɗiɗi on jii wonti tati, wadde ayi goo o moni o waylaki, ɗiɗi nani o waylaki, tati nani o waylaki, ay nayi nani o waylaki, joyi nani o waylaki, jeegom nani o waylaki, jeeɗiɗi nani o waylaki, jeetati nani o waylaki, ay jeenayi nani waylaki. Limore ɓurata jeenayi, on kolonoma 1 ha jeenayi, waɗa 0 goto innira sappoji, waɗa ɗiɗi innira temedde, hande ko tati innira ujunnaje, wadde 1 o nani ko ujunere. Ay ni windirte e limore, ga windete e bindol. Ay o e juu e ne e re ndeninta mbiya u ju ne re wona ujunere. Ayde ɗo tati ɗi mbiyete ujunere, ujunnaje ha gasa, ɗiɗi ɗi fuɗɗa haalede, ujunnaje ha gasa mbiya ɗiɗi. ayde ɗone ujunnaje ɗo haaɗi ɗiɗi, ay nan ɗon ɗiɗi ɗiɗi, ujunnaje ha gasa tati gadde. Ay gane binnol ngol ujunnaje ko ɗo haaɗi, tati fuɗɗa arde, tati. ayde garta ɗo ujunnaje woni 0 tati ɗi, gadda nayi mbiya ujunnaje nayi. Bindol ngol ne so ari kañumne ujunnaje, ay ko ɗo haaɗi ujunnaje ha timma gadda nayi. ayde ujunnaje mbiya nayi, wadde ujunnaje ɗe kañum goni 0 ji ɗi, limore nde ɗiɗi tati nayi, ɗo ko 5, wadde ɗiɗo 0 tati innirte ujunnaje ha gasa gadda limore 5 nde mbiya 5. Bindol ngol ne ko 0 ji ɗi innira ujunnaje, ko rewi hen 5, ay 5 nani ɗon 5 o, ay 5 nani. Garta ɗiɗo 0 tati ndendinta mbiyaɗi ujunnaje, gadda jeegom ɗi nani won ujunnaje jeegom. Bindol ngol ne ko 0 ji ɗi mbiyete ujunnaje, ay 0 ji ɗi kanƴe mbiyete ujunnaje, limore nde ko jeegom, ay mbiya jeegom. Famide ɗone ko ɗiɗo 0 tati ndendinta mbiya ujunnaje, ko woni yeeso mum jeeɗiɗi, walla mbiya jeeɗiɗi, ujunnaje jeeɗiɗi. Bindol ngol ne so ari ko 0 ji ɗi mbiyete ujunnaje, ay ko ɗo haaɗi, ko rewi hen jeeɗiɗi, ay jeeɗiɗi ha ɗo gasi. Kadi garana ɗo 0 tati ɗi mbiyete ujunnaje, gadda jeetati ɗi pawa hen ujunnaje mbiya jeetati. Bindol ngol ne ko 0 ji ɗi mbiyete ujunnaje, ay 0 ji ɗi tati ɗi mbiyete ujunnaje, ko rewi hen jeetati, ay jeetati. Gayaɗo ay ɗiɗo tati innirte ujunnaje, ko rewi hen mbiya jeenayi. Bindol ngol ne ko ɗum ɗo wiyete 0 ji ɗi, ujunnaje ɗe mbiyete 0 tati ɗi,
innira ujunnaje. Kori hen jeenayi gasi. Wadde a faami so ala zéro ko ɗon woni goo ɗi tati nayi ha jeenayi. So waɗi zéro gooto ɗon woni sappo, lima sappo, sappoji ɗi woni zéro gooto. Ɗiɗi waɗi zéro, ɗiɗi waɗi yeeso muɗum ko temedde, hanga lima temedde ɗe. Tati waɗi lima ujunnaje ɗe. ɗo so a ɗiggi ɗon kadi ko yiddi ko ma weeɓane. Hankadi ngalɗo alluwal ne ɗo ngal haaɗi timmina. Hankadi wona jangi a gayni limto, a gayni a andi hen tarirte, kadi a ekkorima hen iiso. ƴette kuɗi wona carnet mbajito ɗon. On caggi noddon 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jawa sabo caggirta saggere ma. A saggani ko ɗum yiɗa walla keso yiɗa nadde rewa ɗon ara haalne serɗeji ɗi ene welimo o naata. O yiɗa wacce o deeƴa kadi mbaɗat hen balle moon e jinguere moɗon, mbaɗat hen balle moon e jinguere moɗon e o numéro he. Numéro baɗɗo 00 221 77 o 906 14 80 mbaɗa hen balle jingene koye meɗen, ballen koye meɗen, jinggen koye meɗen, ballen jinggen, ballen jinggen, ballen jinggen, ballen jinggen, kadi ballen jinggen. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, yo Allah won gondiɗo. Ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah, Yaya Ali École Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. En timmini allugal ngal.